فیلم پخش شده از تلویزیون ترکی، اسماعیل سفاریان 18 میلیارد دلار از ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خارج کرده و در ترکیه شناسایی و دستگیر می شود. اردوغان می گوید چگونه این مبلغ را خارج کرده و تا ترکیه آورده است. تا الان مشخص نشده چرا هیچ مقام ایرانی درباره خروج این پول واکنشی نشان نداده است. 18 میلیارد دلار پول نقد و 20 تن شمش طلا در حال رفتن به سوریه بود در روزهای قیام سال 88. با این پولها اقتصاد ترکیه از ورشکستگی نجات پیدا کرد. در واقع پیشرفت ترکیه امروزی مدیون پولهای ایرانی نگونبخت است. 18,5 milyar dolar. 7,5 milyar dolar nakit para, 20 ton civarında da altın. Bu kadar nakit Türkiye'de 7,5 milyar dolar ve 20 ton altın yaklaşık 18,5 milyar dolar ediyor. Bir başka deyişle 30 katrilyon Türk lirası devletin kasasında. Şimdi sahibi o parayı istiyor. Türkiye'ye giriş tarihi 7 Ekim 2008 tarihidir. Ankara Gümrük Baş Müdürlüğü ekiplerince paraya el konulmuştur. İşte bu akıl almaz iddiayı belgesiyle ortaya atan Ankaralı bir avukat Şenol Özel. Özel'e göre Türkiye'nin günlerdir tartıştığı ve muhalefetin hükümetten kaynağını açıklamasını istediği para, İranlı iş adamı İsmail